Она так сильно камень. Сильно камень. מתי אנחנו רואים קצטה? לא. זה של קולפן. לא. אחרי כמה זמן. אחרי כמה ימים. צריך לעשות מזה סרט, לא ישר. בעוד 10 דקות. בעוד 10 דקות אפשר לראות? כן. Стенки белые. Так, вот это наш класс, да? Он включает это в сети, через тут же включать. כשהייתי אצלם אתמול הרגשתי מצוין. כשחזרתי התחלתי להרגיש. Вот это Аркадий, будущий строитель Израиля. Аркадий מסתכל בווידאו. Это Мария, которая очки всем втирать Вот будет. так. אנחנו רואים זה של כן. А вот это Захар, который с экономической точки зрения будет телефонные кабели скоро прокладывать. אני לא יודעת אם יש וידאו שם. А Лена что будет делать? לצ'י? А? Пока научит язык за мужа и за себя, да? Это Володя, полиглот. הרגשתי. Так, а там Фаина, тоже полиглот. חבל, היום אין הרבה אנשים בכיתה. אין... מי עוד היום חסר? לאונית וגלה ועוד לאונית ועוד לאונית. Марина, половина семьи осталась. Захара куда-то отправили. יבגילי, אתה צריך לבוא עם מצלמה עוד פעם בשבוע הבא. Так, Мила. Сеня наполовину. А где Сеня? Вот. Вот он, Сеня. И звук, и все. Самый большой водитель большегрузных машин у нас в классе. В классе, да, вот именно что в классе. Так, вон Лиля. Да, Лиля, скажи что-то. Нужно сказать. Я говорю только своему мужу. זה גם עושה... когда он нервничает. Ты говори мужу, а я передам. זה יהיה כזה ברוסית, זה לא טוב. Это непереводимая игра слов. זה שומעים גם קול? כן. А вот это Мара. Она проверила все продукты в Союзе, после чего они исчезли. Кассет. Нечего проверять. Да. Нечего проверять, все хорошо. Александр. Ничего про него сказать не могу, мы его знаем как Мариного мужа. אתה עשית ברוסיה סרט? Агент КГБ. Шестое. Зе Мара Шеляну. Михаль. Яфа. למה לא אמרת לי? הייתי אותה לצחוק... לא אמרת שאתה הולך להביא מצלמה. טוב, נדבר? נדבר? Все хорошо. Прекрасно. Вова, иди. Иди к нам. Он стесняется. זה בתמונה! Как? מה? אין קול, אין סלוח כאשר. שמיעה. אבל עכשיו כולם הולכים לשיר, וגם אתם צריכים לדעת שני שירים קלים מאוד. בסדר? Да, потому что ничего не понимаю. На завтра очередь. А в какую сторону качать головой? Какая разница, лишь бы Нет была разницы. очередь за завтра. Главное делать вид, что мы что-то поняли. Да. לא, כל השיר זה רק שתי שורות. כל השיר. כן, אבל 10 פעמים אותו דבר. אפשר להתחיל 10 פעמים? אולי. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים.
מיד